Manipur lengangna Asian Development Bank ADB gi makhada ring road sembada thangmaiban gi lambi thong amadi yung kai sokhalaba miyam sing tanaramdana khak saba yaroi haina Kendra sigi MLA KS Joy Kishana akanba wafam thamkhrei video footage ki khuthangda thadorakpa wafamda thangmaiban miyam gi ayaba hana lauraga lambi sembiu mamangda hiram siga mari leinana Manipur gi assembly da pukhat kiba laikhrei akana ring singduna PW department na honarak lagade madu afaba oiroi haiki ngasi Manipur lengakta maru aina works department da thamibun miyam gi aduga thamibun miyam gi mihut ama oina ayangna kariguma phum khara thamjari covid ki chaitheng yam kan nangnaba mipum khudi mangna corona laichat thinana phonri ngasida thamibun gi miyamna ngasi hitangai fadana akhoi myam police masi lengakna masi khangba darkar oi akhoi gi Asian Development Bank ki funding makhada ring road sarani aduga madugi agreement sign tawrani na ngasi ni humni gi mamangda Shanghai Express ta akhoi na thengnaje adura thamaiban gi myam aduga ring road china magi plan de effect tawde family sinanga isi government of Manipur ga akhoi gi thamaiban gi miyam siga yanaba lei kharabra mi gi lam patalen mayam yauri sei chama gi mathakta khunda laba mayam ama leiri adu yum sing se kamai thudik kaino masai samakna akhoi gi mun akhoi budget session da aina demand bu pukhrabane honorable works minister su mayam ga khanaraga akhoi wari tawni haibi bane do kamai tawni sine kun khangni ngasi thangmoiban gi mihut amoina ngasi thangmoiban gi praja mayam mangda thamningi se thangmoiban gi praja mayam ga yanaraga yamna phajana tawba phibom amada akhoi gi praja gi interest kak taba oirega di akhoi lambi se dum tawngani thangmoiban gi interest ki wang mada tawra aba praja mayam gi interest ki wang no taroga di maju singdong thol Asian Development Bank da akhoi chi igani masi namfu sapura tawnaba honare praja mayam gi interest thabak tawgani hana akhoi igani loirana akhoi legal process sa laga masi thingani haibo kumse mon polenga ta buna warning Aying asagi fivamda ka hena honglakliba asina lomi singda pothok hanthahanba khakta natana atai hiram kayada akaiba lakadaba singi yenglaga mipum khudimakna wakhal tabiduna paksana udhabagi matam oire haina Teresa ningthaujamna miyamda appeal tarakli ngasi plan for planet ki second year anniversary ga mai na pangthok chariba tree plantation se chayau ching na pangthok sabani around fruit plants chama muk thajagadabagi plan tawjari duga akoina maroina ngasi gi tree plantation se pangthok chariba gi maram chawa maram hargadi akoina ngasi mayuk nariba climate change si kitang dang orsu like against the kitang dang orsu solve taw nabo hotna jabagi aim tawjabani Social media ki platform ama oriba Instagram da Plan for Planet haina mingthonba group asigi chahi ani surakpa common thauramga mari leinana ngasi cherau chinggi koibada mahi panba uchara kya thabagi pangthokpa achamba thauramda fongdokhibani thauramadu group asigi founder Teresa ningthaujamna makhatana Manipur gi ayinga sagi fivam asi hanadagi ka hena honglakpa sina tungda haurakadaba miro singi yenglaga khongthang asi lokhatpani Manipur di mahusana chathok puthokpa yam handana puthokpa lamma mosu oibanina ayamba 80% of the farmers di monocropping khatang tawar leibanina akhoi chathok se aduki matik nemna putho leiba sege nemna putho ingai timings amu climate change samayok naraga hana puthok chariba akhoi gi agriculture and horticultural crops ki production je amu hena nemna bagi machak amu ereba sigumba problem se kitang nangor su solve tawna bagi dama plan for planet ngasi tree plantation gi initiative se lawjabani Matung tarakpadasu miyamna wakhal tabiduna u thabagi hainabi thamduna kaitharakliba khal asibu kanminasi haina fongdokhi
COVID-19 की अवाब कया मायोकनरिबा अमदी कर्फ्यूना मरम ओइदुना कोनुंगदा मियाम लाक्तुना लाई खुरुंबगी चांग हंथरिंगै अमदी मी लेतबगी तंजा लौरगा हावबम मरक्तगिनी हाइबा निसा सिजनबा मियोय अमना गोविंदजी टेम्पल की दान थादबम बॉक्स फखाइदुना सेल हुरानबा होनरमबदगी पुलिसना फागत तौरमख्रै ngasi pung ama mukta bage doi da akhoi gi laimang da thomi ba ising si sitok na ba akhoi pam ama on to ba chang ba da akhoi gi staff ama na on to ba chang ba da hawam marak ta gi ni haiba nu pam cha mana baikun thana ta gi laimang da thamba upu si phak pa horam ba ni ai da akhoi gi nu pam cha sin changa ga kai dori no na hang ba da ma di ingang ngang na sigurai baram pa ra le ram ba du da phar ga pur ga imang da pore ngai na mathang mathang pau pinaraga police ta ga police sina ki pu ki bita ngai hujik ta upu si waikhu ani lole waikhu amadi manan hando me waikhu amadi handok pan nang dringai da koina pharaga police ta sina jaki हौजिक कोविड-19 न मरम ओइदुना कर्फ्यू लेखिबा लोइनेना पोट चै लेथोक लेसिन की खुदोंग चादबा नंगलबा इमुंग लिसिंग अनि हेनबदा वांगखेम केंद्र की एमएलए कैसाम मेगाचंद्रना राहुल गांधी की यांखै माथोय सुबा मपोक नुमित का मरी लेनना चाना थकनबा पोलम सिंग येंथोख्रै पोलम सिंग अदु चरांगपाट अमसुंग हये लबु की मियोय सिंगदा खुंगंग अनि असिगी कोविड टास्क फोर्स का पुन्ना खुसमनदुना येंथोखिबने Today is a very special day. Our leader, former President Shri Rahul, former President of AICC, Shri Rahul Gandhi ji, his birthday, and in connection with his birthday and the pandemic of the COVID-19 in the state, now the state is under curfew and the lockdown imposed by the government. So due to this pandemic, curfews and the lockdown, the peoples are suffering a lot to get the essential items. And today I got the opportunity to distribute these food packs of 2,300 in the Salangpot village and the Hailabu, which have 2,300 households altogether. National Health Mission Manipur na sinduna COVID-19 ki matangda noumagi oiba media sensitization program ama ngasi lamfel pata leiba Indian Medical Association ki conference hall da pangthokhrei noumagi oiba media sensitization program on COVID-19 vaccination ga mari lenana Thoramadu Editors Guild Manipur ki President Khogendra Komdram, Impact TV News ki Editor-in-Chief Yumnam Rupachandra Amadi, Mission Director Ningombam Shamjaina Maruiba Mithunglen Singoina Sarukyaki. Program aduda tongan ba farm singdagi lakpa mihut singsu Sarukyaki. Thoramga Mari Lainana Expert Singna Hiram Kaya da Sugaina Taki. May 10, 2021 da si variant of concern haina koi loktoki bani masigi kanu se variant se aduna akoi gi babina diagnostic tagi koi 20 samples 31st May gi koi thaba matamda koi Hyderabad ta thabani samples si masi koi gi Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic hai samna haibada CDFD Hyderabad ta thabani 20 samples si manungda 18 of them koi delta variant si tholpani aduga 2 of them koi B1 du tholpani variant aduna koi section daba yade haibasi ai haijan ningi aduga 69 sample amasu koi masi 69 si manungda 19 amana rims tagi ni aduga 50 amana babina diagnostic tagi koi thagre Institute of Life Sciences ILS Bhubaneswar da thagre madu result awaited ni I think 2-3 days da madu ki result la ani aduga 120 samples amasu koi RNA extract toga ready leire masina Jenims tagi 60 samples aduga 60 samples amana rims tagi masina National Institute of Biomedical Genomics NIBG Kalyani West Bengal da thagadabagi koi ready tawra leire courier service na mokoina laaga pick up tawraga masi tharani primary prevention gi makha jida koina COVID appropriate behavior se one of the most important pandemic amada koina handa kisda koina section gadaw se kogi koi radio da every day ai ta every day so dum announce tawduna leire phajana koi marks upiba properly in a right way and marks ju koi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯂꯦꯌꯔ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯗꯥꯡꯗ ꯎꯞꯄ ꯀꯣꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯎꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯎꯞꯄꯤꯕ ꯗꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6 ꯐꯤꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯚꯟ other foreign countries that even ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 feet ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯥꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯤꯗꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯕꯨ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯕꯨ ꯊꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯅꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯤꯝꯁ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯃꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯜꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯦ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯨꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯁꯦ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯅ ꯐꯃꯨꯡ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯏꯟ ꯆꯤꯐ ꯔꯨꯄꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ But pandemic kumba issue leraba matamda media si kamai tawdana force multiplier oina sinagadage haibasi national level amasung state level animakta aidi madugi full potential do sijinnagi dabra haibagi angonda phawba malai adubu ngasi thengabju thengna tamo samjaina sigi one day masi tawsi hedana sindi reisi ai magi background na maram oigane na khali akoi tamo samjai si max ta yam kuina akoi gi sigi pandemics ta gi hana ongoing pandemic ama HIV amasung AIDS ki pandemic leiba sida karmain tawdana media si effectively sinaraga combat tawgadage se fajana chimpha bu nupa moiba basically madu gi background na oiramane khali handak national health mission da tawna director win la akanda yamna akhoi COVID-19 lomda interest pirakpaga loinana akhoi media su include tawna bo honarakpase but better late than never edana I would like to thank him once again akhoi COVID-19 ji it's a huge challenge ni akhoi khaki natte malem gi thakta akhoi masida information is one of the key component in spreading misinformation as well as in fighting pandemics ki matang da misinformation satdokpazu media aduga masigi kanaba information am pibuzu media oiba aduna sigi pandemic sida media na lauriba role ji well defined oiba role ama ngallingaidagi khangdana lakpa oiba taragadi pandemic si khara hena thuna khara hena yangna khara hena chauna ahogi impact lehenbagi lambi oigadoriba oisu oi haitare si akhoi manipur khaki wanate india da suni aduga rest of the world gi international media ma'am yengbadasu divided opinion ma'am oikhiba mainstream media sing US da oigera India da oigera Manipur da oigera there has been instances where information ji akhoi da aseng basi karino khangdabada tongan ba media housing na ma gi line da chatkhiba primary na concern oiriba health department adigi ate national health mission karigaba sum mayam sina akhoi mayam da pau si yahonlaktawa haigadra yahonbagi khudong chaba se government gi maikai degi silaktabana ra kenu khangde akhoi da pau mayam amadi akhoi de yaude hujikta madam amana haigiba
genome sequencing gi matang se aina impact tv da adagi tonga mami tv da aina discussion yawo matam da mi yamana hanjan mari mangara hanna government kari dori genome sequencing tawra tawdabra haije hanjan ngangi chai mada government gi mai kai dagi haigadra department gi mi budi yaudre haiduna khumangam de kaim khumde dum tumina dum toy mi duna hanna chai ada akhoi ju khangdam akhoi ju khangam mo ro boidi matam du ju akhoi dum haibi hai masi tawbi kholi na adagi hana COVID-19 की सेकेंड वेव होरप अदवाई दुदा अखोइदा मी तरुक की सैंपल अमुक पुणे द थागरे मोइजी सिंगनै भेरायन नत्रसु म्यूटेट तौरब अदुगुंबा वायरस की ओरमदा सिंगनै हाना अखोइदा पाउ पिबिरगा अखोइ पाउसे मसेट अमा हाकी मखाताना हंगबा पाउ जे अदुम पिबिरत्रे अदि सुमाइन तौदना अखोइदा कम्युनिकेशन गैप अमा अखोइ मीडिया सिदा लई अखोइना हंगुरबसु करि हाइदारे ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨ ꯐꯖꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯖꯥꯏꯅ COVID-19ꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ 150 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 150 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯗꯣꯖ ꯑꯁꯦ ꯃꯤ 4,3,19,983 एज ऑफ yesterday 18 काफरे सेकेंड डोजना मी 4,32,19 काफरे सिगी मनुंगसिदा अखोई मे की तारीख 38 अखोइना अखोइगी 18+ हैना ग्रुप अमसो होजे लाइबक थिबदगी इंडिया की वैक्सीन कापगी फ्रंट लाइन वर्कर का हेल्थ केयर वर्कर का सी अखोइने येंबा कांदा अखोइसी 70% दे हेलसु इंडिया के स्टेट मयाम से येंकोदा अखोइसी मथुंदल लेबा हाइतारे से स्टेट 39 लेबा नुंदा अखोइसी 13 कुंबा 13 कुंबा द सुम लेबा मसिगी मरम से आइना वैक्सीन जी मिशन डायरेक्ट ओरा मतुंदा आइना कन्ना थिगतपदा मसि अखोइ डुप्लीकेशन जी आम लेरंबा डुप्लीकेशन है मणिपुर डॉक्टर का नर्स का पैरामेडिक का पुंजल कांद 90 सूब सुगम ngамदबा तरमाय दौन मसी 90 तरुक सी सुरमिनो अने सुम थीब कांद डुप्लीकेशन मयाम लेरमे अदे अखोइ वैक्सीन जी फंगोइद्रा हाइदा खरे हेन हापचलगा वैक्सीन जी फंगद्रा हाइबा मतमदु लेरंबा अखोइ सिलिनाउ सिन सुदमाय खनबिबदगी आइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मसी आई लौथोक जगे मसिंग जी हेले आइना हाइबदगी हुजी अखोइ लौथोक याम कना तौरी कोविन पोर्टल जे ngarang नुदांगदगी हांथोखरे हांथोखर मतुंग डुप्लीकेशन लेबा से फॉर एग्जांपल इम्फाल वेस्ट दा डॉक्टर से आइगे मिंचा मानबा अमजु लेरे आइनि मानेदि खंगदबा अदन समजाय को अहुम मे आपचलमगुंबा से कोइ चेक तौर सुम लौथोइ अदु सुसाम बुखक्त दंगारांग 1,500 लौथोखरे इम्फाल ईस्ट वेस्ट लौथोइ डिस्ट्रिक्ट खुदि मुताइना लौथो अनु डुप्लीकेशन लेबंगी लौथोइना इंक्लूडिंग पुलिसु अदगी से पुलिस अमा ngasi सुसामपु तारमे मा हायंग इम्फाल ईस्ट लाय अनि मक्सि मामिंग जी ईस्ट सु याव वेस्ट सु याव कंप्यूटर से येंगा लौथोंना बोनरी आइजुम खनबदे हेल्थ वर्कर दा 93 मनोंदा 4,500 हेलमदो माले मणिपुर दा 93 लेनिंगाय मसा चोय होदे सेकेंड पॉइंट दा आइना कोविड की मतंग अखोइ वैक्सीन की मतंग जे कनो ताइजे वैक्सीन असि अखोइ मसिना अहाम मीडिया सुम अखोइ डिस्कशन तौबने खितंग हाइजेगे मयामनसु हेना खंगबिरबनी हुजिकती इंटरनेट की जुगनी आइना हाइदस लोइनेबो खंगे अदो खंगागसु आई हाफेतंग मयाम सुम पुल्लबनिना आई रिमाइंड तौजिगे
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒꯨꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜ ꯀꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯤꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯣꯛꯁꯐꯣꯔꯗꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯐꯣꯔꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯤꯀꯥ ꯀꯧꯕꯁꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥ 1 2 2 2 ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ 1 2 2 COVID-19 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯚꯥꯛꯁꯤꯜ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯤꯀꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯤꯁ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯤꯀꯥꯗꯩ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯔꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯅꯥꯗ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯂꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯗꯣꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯅ ꯁꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯣꯁꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ 30 to 40% ꯁꯦ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 33% ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯁꯦ 60%ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁꯁꯤꯅ 2 ꯗꯣꯁꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 16ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯇꯔ 4 ꯋꯤꯛꯁꯇ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 18ꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ 6 to 8 ꯋꯤꯛꯁꯇ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ 4 ꯋꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯅ 6 to 8 ꯋꯤꯛꯇ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ 12 to 16 ꯋꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ 84 ꯗꯦꯖꯗꯩꯅ 122 ꯗꯦꯖꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ 12 ꯋꯤꯛꯁꯤꯅ 84 ꯗꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 16 ꯋꯤꯛꯁꯤꯅ 122 ꯗꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯤꯀꯦꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯣꯖꯦꯅꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯤꯂꯦꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯐꯦꯛ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯁꯥꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ 3ꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ 2 ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯀꯣꯚꯥꯛꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜꯁꯤꯡꯒ USA ꯗ 2 ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯐꯥꯏꯖꯔ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯁꯥꯏꯅꯣꯚꯦꯛ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯨꯠꯅꯤꯛ 5 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ 6 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯏꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯁꯣ ꯀꯃꯤꯡ ꯑꯞ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯏꯁ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯚꯥꯚꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯗꯤꯁ इज ऑल्सो US बेस्ड ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯍꯤ 23ꯗꯩꯅ 53 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯣꯚꯥꯛꯁꯤꯜꯁꯤ ꯆꯍꯤ 23ꯗꯩꯅ 35 ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ एम्सकी दिल्लीदा मोई ऑलरेडी ट्रायल होग्रे मसी 6 to 12 years फो याबरा है मोई येंदोरी अदुना थार वेब लाखपसिदा अखोइने वैक्सीन की मरुसी क्यामु ओइरगे से मयाम अखोइ पुन्न लेरिबा अखोइ मयाम त खंदमिनसी हुजिक जै 35 की मथकत लेरिबा मयाम जी वैक्सीन कापथोखदि 35 मखादा ले हुजिक कापथोदमिना मोई भलनरेबल ओइरे सिंपल फैक्ट कोई जै 35 की मथक लोइन वैक्सीन कापथोखदि 35 मखादा लेबसिंग जी लेना नि संगक पोंग चांस ले अदुना नि थार वेब अंगांग छोकनी है इज ए सिंपल फैक्ट अदुना अखोइ असिसु खबर यावरे मेघालयदा कयानो नाय अदु सुमाय नाय अदुना मोसु अंगांगिसु ट्रायल तौरी अदुना ख्वाइदगी फबदि अंगांग लोइनरिबा अखोइना इंडिया गवर्नमेंटना अहाम पिरकपदा प्रेग्नेंट ओइबा नुपीगा मिरोनबि नुपीगा खुमजिंगिबा नुपीगा कापा याते हुजि खुमजिंगिबा नुपी याय हाइसे करिगुमा ममाजी मचाजी ममाजी नारें खलसु मचा थादोकपा या था अहुमरिगी अंगाम लोइनरदि ममादि खुमजिंगदबा या मचाजी नारें खलो ममाजी सेनदबा या अदुना at the end of the day masi kanabani heli haidana moina mamasu yahanbani third point da vaccine kapada loinabak safe obidi natte akoina vaccine ji am safe oi haijabani it is very safe and it is efficacy is high it is
सिटी वेरी हाई एना हाइजबनी अदु वैक्सीन काबसे एनी ट्रोमा दे थोकनी हक्चांग दे यतुम थिलदी थिनबमदु नाबे याय थिनबमदु पोंखोटपे याय हक्चांग दे फीवर लापे याय लाइहौ लापे याय मयाम अमा माइ साइड इफेक्ट सी माइनर साइड इफेक्ट मयाम अम लाइख्रे हक्चांग चिकपे याय हक्चांग फेटिक ओरपे याय अदुबु सिगी मथक्सिदा कोई माइनर serious severe gaina moi ahum thongna koi adverse event following immunization ena lei masi leitab nate worldwide ta masi thoi sibus yaw maru ena thromboembolic gaina koi easy phamjal laga koi gi heart te gi oiro e utong ama di oiro sieng gara brain e utong ma ma tawraga sibai thabak si haiba vaccine jing si ayam thoi ado scientist sing na hai si is a very less la ama da 0.003 gumba 0.001 gumba some between 1 and 3 gi maraka tawe adu di lising amada se 0.1 gumba adu maina lai ana moina tapi aduna the benefit of the vaccine ji kapa gi benefit sina it outweigh the risks vaccine ji kapa gi nuai tabu du di magi vaccine ji kana bana outweigh tawe na takwa di aduna vaccine kapa si mayam thopiro aduna ngasi gi function asigi ai kana ba advantage lojaraga vaccine ji gi kana bise होजी वर्ल्ड की मफम दा खोइनंग उरे ngarang nahan यूरो फुटबॉल दा ai nahan जर्मन गा होजी फ्रांस का सानबदु हाइबे येंगे अदो almost more than 90% of the spectators in the amata moi upte reason being why because moi is more than 70% moi already vaccine covered